coucou l'éternel. Otoklo ahadame. Vous pratiquez. Vous m'avez forma. Vous citez tout soit dada de sia de corps. Il y avait non me compudi wala ekema moto na nouveau de quelqu'un. Aka me gweto si o kata la ni bandia. Nouveau la wewe. Leke wa tenso ame bubu ade fo nouveau ake. Nenye wa nouveau la de ko. Ama se me kude ya ndo fo nouveau tare. E ya dai mau petenu ba homitina le Maria. E o trozo ame. E o no agbele ame o dom. Le dukɔ si o te lé ŋku ɖe ame ƒe agbe ŋuti dome eye o gblɔ ame ƒe agbe ŋuti nya. Ame siwo tsitre ɖe eŋuti hã, wo dometɔ aɖeke mete ŋu ƒo fɔ aɖeke gogoe o. Eva tɔ ɖe wo titina gbe ɖeka be mia dome ame sia te ŋu ƒo nu vɔ ɖe nu nye la ne wɔe. Ame aɖeke mete ŋu ƒo fɔe o. Egɔme nye be edza le nuwo katã me. Eya eku ɖe mie kpakpli wo ta. Eya edro mi kpakpli woƒe nu vɔ̃wo katã ƒe agba. Be nenye be míate axɔ ye dzi ase, ye míate aʋu eme be yee nye míaƒe aƒetɔ kpakpli míaƒe luvɔɖela, ekema míakpɔ agbe mavɔ. Nenye be míate ato nyateƒe na ye le esime ye míesɔ míaƒe agbe ne vɔ hã evɔ nye be míegakpɔtɔ le ŋutilã me ta míeva tra. Ne míate aʋu míaƒe dzidadawo katã me nɛ la, eya le klalo, eya klɔ mía ŋuti. Biblia ne míenya le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ eta gbãtɔ ƒe 9 me bena, nenye be enyilia be nenye be míegblɔ míewɔ nu vɔ o la, ekema míeda alakpa eye míedo Mawu alakpatɔ. Ke 9 be ke nenye be míeʋu míaƒe nu vɔwo me la, nu teƒewɔla kpakple dzɔdzɔetɔe wònye be wòatsɔ míaƒe nu vɔwo katã ake mí eye wòaklɔ makɔmakɔnyenye ɖe sia ɖe la le mía ŋuti. Eya ta le gaƒoƒo ya me, madzi be nàʋu wò dzi na Yehowa, ame si nye nublanuikpɔla kpakple amenuvela, ame si nye dɔmetɔtrɔ kpakple lɔlɔ̃. Gblɔ wo agbenya katã ne ale yiwo le egba. Afi si ne le egbea le wo mɔzɔzɔ me kpakpli. Nenye be edidi tso egbɔ hã gblẽ ne, nu sie na ne didi tso egbɔ hã gblẽ ne, wo dzimedidi ye na be ne didi tso egbɔ. Nu si yewo me tim ne le be ne dzo le mɔ si wòta na o la de ya ŋutɔ si nye mɔ Kristo Yesu ame si gblɔ bena nyee nye mɔ la nyateƒe la kpakple agbe la. Nu sie na ne dzo le gbɔ gblẽ ne, ekema eya atrɔ ava. Ame sia ame si ayɔ aƒetɔ ƒe ŋkɔ la, woaɖe le gaƒoƒo ya me. Yɔe abe ame si le nyɔnyrɔ ɖe etɔ me yɔa ame gbɔ ava nyi aƒã na ye. Eya koe nye ŋusẽtɔ si ate aɖe wo le ŋgbe ya. Aƒe nawo Mawu nye Mawu nye, wo nuwɔnawo lolo, diale si mele agbe la, manɔ yɔwo ko da. Diale si mele agbe la, Yehowa. Ano yo
Mowa naneke le yame. Naneke menye nudobore nu le gbɔ. Nenye be nye ƒoƒu le teƒe ya le gaƒoƒo ya me le wo ŋkɔme. Ɖe ne ɖo keke ya lia ɖi afi ɖo xexea gɔme ya nye. Nu si ne ɖo be yeawɔ egbea le nɔvia ɖe ƒe agbeme. Aƒetɔ wɔe. Abɔsa kpakple wɔdɔlawo. Miaƒe mɔ mele teƒe yɔ. Efli le nyi kpakple miawo dome. Minɔ miaƒe asa dzi. Gbɔ kɔkɔe. Kpɔ wo mɔ. Eye nawɔ dɔ le mia me. Kristo Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. Ne miekpɔ tie nɔnɔmetata le miakpɔ abe gbedoxɔ aɖe. Gbedoxɔ aɖe si etsi eye wònya be woawɔ dɔ tso eŋuti, woatrɔ asi tso eŋuti. Wo hã wò agbea, menye ŋkeke ɖeka ye woxɔ, menye ŋkeke eve ye o. Ɖewo yina le mɔ zɔm kpakple Yesu ewɔ vie vɔ. Eye wo mɔzɔzɔa ewɔe be nɔnɔme aɖewo va trɔ le wo agbe me. Biblia nanie nye bena nuteƒewɔla kpakple dzɔdzɔetɔe nye míaƒe Mawu. Enye nutetewo katã ƒe Mawu. Enya nuwo katã elabena nuwo katã le ama le eƒe ŋkume. Le gaƒoƒo ya mea, madi be naɖo mo vevie. Egbe Mawu va mía dome. Bene yana mi mɔnukpɔkpɔ. Bena míaklo le mía ɖokuiwo dzi na ye. Ele nu ƒom na mi tso nyɔnyɔ ŋuti. Eƒe hame si míenyea, ekpɔe do dzesi be ame geɖewo ge tso ɖoƒe si wole. Ekpɔe do dzesi be ame geɖewo le alɔ dɔm. Ekpɔe do dzesi be ame geɖewo tra mɔ. Vɔ le gbɔgblɔm na mi be nyɔnyɔ aɖe le gbɔna. Yeƒe hame bliboa katã anyɔ. Eye nu si le eme nye be ne míedɔlɔ le zã me eye ŋke ye míenyɔ míefɔ míele lãmesẽ me, mi katã míeyina dɔ wɔ ge. Nu katã Mawu di be míanyɔ ɖo. Edi be míate ayi ava yi wɔ dɔ si nye míaƒe dɔ de asi le anyigba ya dzi. Míeli eye ɣeyiɣi geɖewo nye yawo míemegate ŋu le gome kpɔm le dɔ de asi si nye míatɔ la me o. Evɔ
míenye be edɔ yi wowɔna hafi xɔ afetu. Mí katã míele mɔ kpɔm bena míayi dziƒo. Ne yi dziƒo aɖe, aleke ne yina gbea nɔ ge le teƒe ma. Medzi be mana míanya bena exɔ haya mele dziƒo. Meyina xɔ kpɔ ge le dziƒoa haya o. Amen. Ame gbɔ nɔvi mele dziƒo. Meyina ame aɖeke gbɔ nɔ ge be wòabɔ ŋdɔ le gbɔ. Elabena ame sia ame si te yi dziƒo la, mawudɔlawoe nye subɔlawo nɛ. Egbe le Togoa bena nakpɔ ame wòava nɔ gbɔ le aƒe me akpe ɖe ŋuti ne le tsi ƒuna xefe nɛa, ezɔ agba. Ne amea va ne wòkɔsi ɖe ɖeka edzo, ne wòkɔsi ɖe eve edzo, alo ne wòli hã eƒe dɔwɔwɔ mele dzidzɔ ge na o. Eye nenye be le dziƒo, mawudɔla siwoe wɔa nu si Mawu bia tso gbɔ le ɣe sia ɣi, woawoe asubɔ ame siwoe anye nuteƒewɔlawo le anyigba dzi na Yehowa eye woayi teƒe ma. Ne wònye be mawudɔlawoe asubɔ wo ɖe. Nenye be wò hã va yi ɖo teƒe ma nɔƒe mele asiwò ɖe, mekae alɔ̃ be yeaxɔ ne nava subɔ yewo. Ate wɔ dɔ nyiwo mawudɔlawoa? Awo. Nu yi nèwɔ abe dɔ na Mawu le anyigba dzia, eyae ƒe fetuwo kɔ le aƒetu ge na wò ɖe teƒe ma. Babia nye be tso ga yi me ke ne xɔ Yesu, nenye be ne xɔ Yesu vɔ nyateƒe ɖe, tso ga me ke ne xɔ Yesu ɖe, dɔ kae ne wɔ le anyigba dzi? Ye Mawu do dzesi be enye dɔ ne wɔ na ye. Ye ƒe fetu wòakɔ tu xɔ na wò ɖe dziƒoa. Ade nuwo me, zikpui, abati, emle, etifanu, elãwo dzraɖoƒe ƒe mamlɛawo katã. Ne woaƒle ʋu na wo be nɔ zazã le fi ma ɖe, dɔ kae ne wɔ le anyigba dzi? Ye dze Mawu wòakɔ aƒle eʋua da ɖe fi ma na wo. Toyota mele fi ma o. Mercedes mele fi ma o. Mawu ʋu wɔwɔe le fi ma. Nu kae ne wɔ? Bafa la tse. Anyigba dzi le afi. Nenye be wo gale anyigba dzram le Togo le asixɔ me hã, menye ame geɖewo wokpɔna zingi alo ʋɔkpatsa akɔ wɔ nane ɖe ame ɖe be anyigba dzi kɔ anɔ me. Ate va wɔ nu ma le dziƒo, womewɔna ma le dziƒo. Mɔ meli. Edu geɖewo me, edu gãwo me abe Washington, New York, Paris, amewo li. Teƒe aɖeke mele wo si go gbe mlɔ be fi nye woƒe aƒe me. Fi yiwo kpɔ mɔdodo yi dzi wokpɔa, eko yewo mlɔna. Gake ɖewo hã nalɔ̃ be yeava yi nɔ dziƒo, ye teƒe aɖeke manɔ ye si o. Ne exlẽ nya nu ɖeɖefia ƒe agbalẽ, tabla 21 Biblia na míenya be teƒe ma ezã medo nɔ. Ɣe sia ɣia, xexea me kɔ wu ŋdɔ ga 12. Ame ɖe ate ŋu mlɔ xexe nu ŋdɔ ga 12 adɔ lɔna. Ta nenye be ayi dziƒo la, ele na wo be wo ŋutɔ nɔƒe nanɔ asiwò. Hafi ne nɔƒe nanɔ asiwò la, ele be nawɔ dɔ kple Mawu le anyigba dzi. Ne wo fetua, wòakɔ axe na wo le teƒe ma. Babia nye be dɔkaƒomevi ƒe fe Mawu xea na me. Ne nena ga ame aɖe le anyigba dzi kɔ kpe ɖe ŋutia, nu yi medo dzesie nye be Mawu xena be fe na ame le anyigba dzi. Ne wɔ dɔmenyui na ame le anyigba dzi, Mawu ana be ame ɖe awɔ dɔmenyui na wo. Zi geɖe ne ena 1,000 ame aɖea, Mawu akpɔ gbɔ be 10,000, 100,000 va na wo. Ta eganana ame le anyigba dzi menye fetu le dziƒo.
Ne va do gbe ɖa ɖe ame aɖe ta, ame aɖe le dɔ le va do gbe ɖa ɖe ta wòhaya le anyigba ŋuti. Le ga me ye wò hã kuxi ɖe va dzi wa, ame ɖe ado gbe ɖa ɖe wò hã ta, kuxi wò akpɔ ŋuti ɖoɖo le anyigba dzi. Ɖo megbedo ge ɖa le dziƒo ta megbedo ge ɖa le anyigba dzi, Mawu axe fe na wo ɖe ta le dziƒo. Hallelujah. Efia nu ka ye nawɔ ye Mawu axe fe na wo le dziƒo? Nu si doa dzidzɔ ne le dziƒo eyae nye be to dziwò nu vɔ̃ aɖe na do go tso Abosam ƒe efego me age ɖe eya Mawu ƒe nuku kekeli la me. Nu vɔ̃ ɖeɖe eyae hea fetu va na kristotɔwo le dziƒo. Tabiae nye be tso ga me ke ne xɔ Yesu ɖeka na gba ɖe nu vɔ̃ neni ye Mawu to dziwò de tso Abosam ƒe babla me. Enye babia. Menye ame neni ye ne gblɔ Mawu nya na kpɔ. Ne gblɔ na amewo kpɔ, wosi vɔ metrɔ ɖe ŋuti o, woaku ayi dzomavɔ me, woƒe ʋu mava dzi o, eya evo le wo si me. Vɔdzɔgbevɔ̃etɔ nenye be wò ya ne xɔ Yesu ne kpɔ ɖeɖe, etɔwo kple nɔwo mese Mawu nya kpɔ be woate ŋu se egɔme, ne woate wɔ nyametsotso yewoatsɔ yewoƒe agbe na Yesu lɔ yewomatsɔ yewoƒe agbe na Yesu o. Ne woku yi dzomavɔ me ɖe woƒe nu vɔ̃wo ta hã, Mawu abia woƒe ʋu tso asiwo me elabena Mawu nya be enya nyateƒea ate ŋu agblɔe na wo le woƒe gbe me woase gɔme. Ame nenie te ŋu kpɔ ɖeɖe to wo dɔwɔwɔ me. Vandi ya yi Mawu le gbɔgblɔm be míate va ye gbɔ míaʋu míaƒe dziwo na ye. Enyae nye bena míaƒe agbenɔnɔ eƒoa nu nyasia míate ŋu gblɔ kpakple míaƒe nu. Ne dɔm ame aɖewo ŋlɔna agbalẽ, agbalẽ yiwo ne ŋlɔ ɖe, womate ŋu ƒo nu, womate ŋu ana nyanya amewo abe agbe yi nɔm wo ŋutɔ ene le o. Amen. Wodo alo be ame si nenye nu si wɔm le ɣli dom ale gbegbe bena eviwo mete le nu si gblɔm nele la sem o. Míaƒe agbe eƒoa nu míaƒe agbagba dzidzi ɖe sia ɖe be míaƒo nu na ame aɖe. Ye ta ye Mawu be míaɖɔ míaƒe agbewo ɖo. Ɖohi ne wote lé ŋku ɖe wò agbe ŋutia, enyɔ ŋu na ale gbegbe be menya nu ka ye yeawɔ kpakple ye ɖokui o. Abe ale ye míekpɔ gbedoxɔ gã ma si ye gblẽ eye amewo va le agbagba dzim be yewoadzrae ɖo. Amegbetɔwo ate ŋu dzra gbedoxɔ ɖo. Amegbetɔwo woate ŋu adzra nɔnɔmetata aɖe si ame aɖe ta eye wòva le gbegblẽ woate ŋu adzrae ɖo. Amegbetɔ ate ŋu adzra eʋu gbegblẽ ɖo. Gake ame ƒe dzadzraɖoa, Mawu ɖeka koe ate ŋu awɔe. Nu ka ta amegbetɔ ate ŋu dzra aƒe ɖo? Elabena amegbetɔ tso aƒe. Amegbetɔ te, amegbetɔ ɖo eƒe gɔme anyi. Nu ka ta amegbetɔ ate ŋu adzra eʋu ɖo? Elabena amegbetɔ wɔ ʋua. Nu ka ta ame aɖeke mate ŋu adzra ame ɖo? Elabena ame aɖeke mewɔ ame aɖeke kpɔ. Nenye be ame ɖe wòate ŋu adzra ame ɖoa, anye be evi aɖeke manye evi gbegblẽ le anyigba dzi o. Elabena vinɔ ɖe sia ɖe dzina be yevi nenye nyuitɔwo. Vitɔ ɖe sia ɖe dzina be yevi nenye nyuitɔwo le amewo katã dome le anyigba dzi. Vɔ eye wònye be Mawu eye wɔ ame ta, eya koe ate ŋu adzra ame ɖo. Eya koe ate ŋu aɖɔ ame ɖo.
aleke mawu ate adzra wo ɖo nenye be mekpɔ ɖokuiwo do dzesi be ye gblẽ nenye be mekpɔ ɖokuiwo do dzesi be yeƒe agbe mele abe ale yi wòanɔ nyitsɔ ye yina kpali me ame aɖe ya tso kpali me lɔƒoe gbɔna ele eƒe ʋu kum eʋua ƒe taya nɔ anyi wɔna be ame adze kuku medidi o ta menya be ebe ʋua ƒe taya nɔ anyi o ekum ko wole ne menya gbeɖe be ebe ʋu ƒe taya gblẽ o ɖe meka ya wɔ taya ne o nɔvi lɔlɔtɔ ame ŋutɔ ko yɔ ebe akplekɔe be akplekɔ nenema wogblɔ na mi nenema miatɔgbe gblɔ na mi o nenye be akple wa menyo o ɖe gblɔ be akplea menyo eɖa kple tutu ye be ye ŋutɔ eɖa ta yeaɖui edɔmekɔ ya wɔ gblɔ be ɖe nye menya akple ɖaɖa o ya ame ɖe afiɔ le wo ɖana akplea ɖo yi wɔ kplea ɖe ne le ada ƒom ɖe tsi fafa me ko ne wlɔ woakɔ ɖe me ɖeka kple ma te va nyo aɖugbe ɖeka Yehowa le babia tso kpakple osi le di abe míatsɔ mía ɖokuiwo ana ye David gblɔ be ena nye luʋɔ gbɔ ɖe me eɖɔ nye luʋɔ ɖo ne tsɔ ɖokuiwo ne le ŋdea aɖɔ wo luʋɔ ɖo aɖɔ wo agbe ɖo nuɖuɖu si le wo luʋɔ hiãm atsɔe na wo ebe vinye tsɔ wo dzi nam eye nye mɔwo na anyo ŋu ne tsɔ wo dzi na Mawu le ŋdea eye ne lɔ̃ be nu si wotsɔ na ye yaxɔe asi eve ekema maka ɖe dzi na wo be le ŋkeke etɔ̃ me ame sia ame ado dzesi tɔtrɔ vavã le wo agbe me amewo agblɔ na wo be netrɔ Yehowa ƒe gbugbɔtu ƒe ɣeyiɣi nye sia Yehowa ɖo be yeagbugbɔ wo atu ɖo yi wo ŋutɔ wò agbe le ŋukpem na o mehiã be nàgblɔ na ame aɖeke o nye me be nava gblɔ na nye o nye be nava gblɔ na nɔvi Paul o nye be nava gblɔ na nɔvi Ezekiel alo nava gblɔ na Daniel Louise o Mawu ele teƒe sia teƒe enya nu sia nu ɖowohi ne va le gblɔm na ma ɖe nanewo ta eŋu akpɔ be maklo nu le afia ɖewo dzi na nye o ɖo eka ɖe dzi be nye menya nuwo katã o Mawu ya nyawo katã ta ne yi gblɔ ge nea ate ŋu agblɔ ɖe sia ɖe enye xoxo nu si ame ɖe nya tsɔ ne va le gblɔ nea mele mo ya wɔ ge ne o Mawu nya ɖe sia ɖe tso ŋuti o gblɔ wo katã ne abe ale yie wole ema yie wòanya be ne ɖo mo vevi ema yie wòanya be wòdzi me didi ye nye bena yeade blibo ne ne ʋu eme ne nenema nɔvi awɔ wònye le Ezekiel ƒe agbalẽ ta 30:9 kpokpe 30:9 Biblia be ale Aƒetɔ Yehowa gblɔe nye si azɔ maɖo Yakob te makpɔ nublanui na Israel ƒe aƒe blibo la eye mava ŋu ɖe nye ŋkɔ kɔkɔe la ŋu woaganɔ woƒe anyigba dzi bɔkɔɔ eye ame aɖeke magado voɖi na wo o tso ɣe aɖe yi me kea megavo le ɖokuiwo me kpɔ o ne mlɔ anyi ele vɔvɔm be ne ye dɔ lɔ̃a edrɔe baɖa ye kuna yeagava kui yake ame aɖe va kplɔna wo ɖo le wo alɔ me yeatso ta le nuwo ya ame aɖe va be yeadɔ gbɔ o le alɔ me eya ta ale yi nadɔ lɔ̃ hã vɔvɔm ne medɔ lɔ̃ zãme nyuie ne ŋkea agbea ele baɖa ebe ame aɖeke magado vɔɖi na o azɔ nenye be neklo le ɖokuiwo dzi na nu kae na
ye emo vulentio ye futoa va le nyam de nu o Kristo to me ka a nyao de nu nu kata Kristo to amlo anyi kwa me va je nyam le zama evo nye bonti va fia ye le mo David be mamlo anyi e ma donlo ma fond de die la bana Yehowa li paklim Kristo to ma ten agloba ku khia de leji ha de leji tai ma ye mete la no do more no bi lendia me je ma glo no be a keden ti do nti na o ku khio kata na o hanye o kata nti do e nye Kristo fia vous onya kata mene vous go do kio ne klon le do kio jine de ama do kio ne awo no kata wanyo no ebe anu anyi boko le ho anyi gbanji le teƒe yiye dawo egblo be ye nya afisie ne le afisie nye abosan to fofufofe yake ya na onu ko wa ba je klode akome igome nya be mau be poteƒe ade ke be menyo be ye to wa no megagblɔ na be afi yele ya eye we be ye ma ten anɔ agbe de Kristo ƒe nufafiawo dzi o me teƒe aɖeke meli nenema anyigba katã abosam ƒe se eye le fia ɖum le anyigba dzi viviti le fia ɖum le anyigba dzi yake afi si wo Kristo tɔ ne le la ede se na wo be naɖu fia naɖu dzi le wo ketɔwo titina du dzi du agbo nu katã yo ele me ne edemo ne be eya ne nɔ agbea ale yo dzi le ye me ko la dziɖuɖua nye tɔ fifia nenye be wo ŋutɔ ne ʋu ekpɔ le ɖokuiwo ŋuti eye futoa ge ɖe me eye wole nu gblẽm le ŋuti oa ʋue me na wò Mawu ʋue me na wò Mawu ewo lalam wole ne mekɔ ɖokui nye ŋu ɖe wo ŋuti le dukɔ geɖewo ŋkume kpɔ be Mawua enye kɔkɔenyenye ƒe Mawu eye enye Israel ƒe kɔkɔetɔ Biblia be elé fu nu vɔ̃ eƒe ŋkuwo dza ale gbegbe be mate akpɔ nu vɔ̃ o nenye be wòagbenɔnɔ wɔe be amewo le gbɔ ɖim Yehowa ƒe ŋkɔa gblɔe nɛ be le tanye wole ɖi ƒom wò ŋkɔ le tanye wole fem ɖum le ŋuti o le tanye wole fem ɖum le wò hamea ŋuti elabe mewɔ ale ebe enu madze edzi na ame si tsyɔ nu eƒe nu vɔ̃ dzi o ke ame si klo nu le wo dzi eye wògbe nu le wo gbɔ la akpɔ amenuveve tso Yehowa gbɔ nenye be ne ʋu ɖokuiwo me na Yehowa egba nu yi wòawɔ enye bena aka mo na wò futɔwo katã aka mo na gbɔgbɔ yiwo le yewo me tim ma Biblia be nunɔlagã Yosua le tsitre ɖi le awu vuvu ƒoɖiwo me eye Abosam le nya tsɔm ɖe eŋuti enu manɔ esi be wòate ŋu agblɔ nya aɖeke na Abosam o ɖohi nɔnɔme ma mewo hã ne le fifi la ɖohiwo hã wòawuwo ƒoɖi vuvu le ŋuti o eya ta futɔ le nu ƒom le ŋuti o mekpɔ nu agblɔ nya aɖeke o elabena nu yiwo tsɔ ɖe ŋuti oa wonye nu le teƒe wòagbe wɔe be amewo le afem ɖum le wo aƒetɔ ame si na wòagbe la ŋuti eye ɣeaɖewo yi ewɔa na wo be nàwu wò agbenu koa wò fukpekpewo nu atso dɔte megawɔe kpɔ sia
ame si ɖe eƒe agbe ɖa eyi dzo avɔ me megawɔ gake eyi Yosua tentɔ ɖe teƒe ma abosam nɔ enu tsom Mawu ŋutɔ age ɖe me be Yehowa ka mo na wo eye wòna be woaɖe awu ƒoɖiwo le Yosua ŋuti eye woava do awu yeyewo nɛ woado afɔkpa nɛ egbea amenuveve su asi o ikpewu Yosua nunɔlagãtɔa Yosua nunɔlagã mexɔ Yesu le eƒe agbe me o eya ta ye ŋutɔ mate ŋu ƒo nu o gake nye kpakpli oa míekpɔ amenuveve wu Yosua ta ele be wò ŋutɔ nàƒo nu na mawo fofoe afi meda ƒu le eye si leke nye nɔnɔme le eya nyemenya ale si tutu ne be manɔ gake nu si dzɔ dzi na nu si dzro me egbea eya nye be mazu ale si ne be manɔ eɖe mɔ le ɖokuinye ŋuti na o wɔm ale si manɔ gbedoxɔ ma míekpɔ wobe woaɖɔe ɖoa mexɔe se be ezu kpakple gabiɖuiwo yi fi ma ne wotsɔ gabiɖui ye wotsɔ zu ɖe edzi ye wole ƒoma nenye be exɔa amegbetɔ wònye ase veve vɔɖɔɖɔɖo mate ŋu va nenye be wɔna ma meva yi eme o mexɔe se be amewo le edzotsɔ ge ava yi tre nanewo le fi ma vevesese ƒe nyae wole kpe aɖewo ɖe ge ɖa akɔ kpe bubu akɔ ɖe woliwo vevesese ƒe nyae ta ne klo ne ɖokuiwo dzi na Yehowa be ale yi mele ale yi nedzi be manɔ wɔm nenema vevesese le vava ge vɔ nenye be etso nyame be o nye ŋutɔe yɔ be naɖɔm ɖo gake nu ya wɔm menelea ele vevesese dom na ame akpata tɔte nye amedzroa mele di ozi o aɖe asi o nadzo yi ke fi ka ye ne be yeayi eye nye magaɣla nye ŋkume ɖe o azɔ o le esime trɔ nye gbɔgbɔ la kɔ ɖe dziwo ta nenye be ate ŋu aʋu ɖokuiwo me na Mawu egbea blibo nenye be eɖɔ ɖo vɔa agbewo maganye ƒeƒle o maganɔ ƒuƒlu o anya yawo katã yi bena eƒe amedomenɔnɔ le kpakple eƒe amenuveve le kpakple eƒe anyasa kpakple nunya woava gbɔwo kpakple nya sesẽwo ne wogblɔ nya na wo gbã anya be naneke mele yate wɔ tso ŋuti o gake esi wònye be le me o ne netrɔ ɖe ŋuti be o fofo nya ya me yawo kɔ va menye gbɔ yewo va o lo gbɔwo yewo va ɖewo kpɔ be ne le menye ta yewo va ɖo ŋka ye ne kpɔ tso nya ŋuti o akɔ ŋutiɖoɖoa ade nume na o nɔvinye eƒe anyasa bliboa le me o eƒe nunya bliboa katã le me o eƒe ŋusẽ bliboa katã le me o ta eya ŋutɔ le dɔ wɔ ge to dziwo hafi wòawɔ dɔa to dziwoa edzi be awɔ dɔ le me o eya edzi be awɔ dɔ le ŋuti o be ne bubu nanɔ o hã ŋuti o bena ame aɖeke magate ŋu aɖu feŋ le ŋuti o haleluya ɖe ne le mɔ ɖe ge na Mawu le ŋdi ya be wòawɔ edɔ le ye ŋutia eya ŋutɔ ede asi enya si wogblɔ la te ebe Aƒetɔ Yehowa ye gblɔe menye Ezekiel ye nuƒoƒo dzro ye wogblɔe o menye be ebe nya nuŋɔŋlɔ xoxo eye ta woŋlɔ nane yɔ awɔ Yehowa ye gblɔe be mekɔ ɖokuinye ŋu ɖe wo ŋuti le dukɔ geɖewo ŋkume eleyi amewo kpɔna wo tsã dzuna wo be fiafi dɔɖemawɔtɔ kufiatɔ womagate ŋu adzu wo nenema o elabena Mawu wɔe be nezu dɔwɔla
na zu vevie do la ele yi wogblɔna tsɔ be nenye tukunɔ womagate yɔ be tukunɔ elabena enunya deto ye godom tso nuwo me anyasa si nu etame le o ye godom tso gbɔ o nu sia nu si wotsɔ va kpɔ o wònye nya sesẽa Mawu na be ŋutiɖoɖo nyui to adziwo va na eya ta woakafu wò azɔ Yehowa eye egblɔe be yeawɔ esiawo to dziwò woayɔ zɔ be ame kɔkɔe lɔlɔ̃tɔwo edzi be mi katã mianye be Israel si nye Mawu ƒe dukɔ si wòtia le dukɔwo dome be wòanye etɔ wòanye yeƒe edɔtsɔla le amegbetɔwo domea eye Israel va tra eye Israel wɔ nu vɔ̃ eye Israel da afɔ gbe eyi ɖe aboyo me Israel yi aboyo me menye be ŋutete mele Mawu si bo ate akpɔ ye tata ye o eƒe nu vɔ̃ ye eƒe nuteƒe mawɔmawɔ ye eƒe aglãdzedze ye kplɔ yi ɖe aboyo me ɖewo hã ne dzagla ɖe Mawu ŋutia etae ne le teƒe si ne le ɖo egbea ne ele nenema eɖe fɔ gblɔ na Mawu be medzagla ɖe ŋuti o medzagla ɖe wò nya ŋuti eya tae mele nɔnɔme si me le egbea ɖo eya tae mele aboyo me eya tae vovo aɖeke megali nam o eya tae gbɔgbɔvɔwo dzram ɖo ne eʋu eme alea ŋusẽtɔ la atu ka o eye egblɔ be ɖe woate ŋu axɔ nuɖaxa le kalẽtɔ sia ɖe woate ŋu axɔ aboyonu le aʋawɔla si exɔ ɖe amewo aboyo sia ebe eye nye ame si metsi aʋa aɖeke kpɔ o eye nye ŋusẽ katãtɔ ne ya gblɔ na aboyotɔ be ɖe asi wò aboyonuwo nama nya aɖeke mele si wòagblɔ o ne be ɖe asi vinye nam aɖe asi o ƒenua nye be ele be wò nàgblɔ nɛ be nye vodada nye nu vɔ̃ wɔwɔ nye nukekle nye nuyia nye ɖokuitɔdzidzi eya kplɔm va teƒe ya ne gblɔ ne ko be mewɔ nu vɔ̃ ta ya kpɔ se nya aɖeke o dzi be nàɖe nya gɔme egba nenye kristotɔwo nya vɔ ne le sisim elabena nane koe ne kpɔ wòdzro wòbia ŋu nɔ ne tsɔe ekema eʋu ekpɔ le woagbe ŋuti efi ƒe gbɔgbɔ ge ɖe eme ta nu sia nu yi ne kpɔ zɔ koa efi ƒe gbɔgbɔ gblɔ ne wɔ nu kɔ tsɔe ne zu fiafi enu yi ye ma vi ɖe na wo ge hã oa efi ƒe gbɔgbɔ be tsɔe ɖo ekplɔ wo ɖo afi sia fi ne le ekplɔ wo ɖo ta nu ƒom nɔ ta wo ŋutɔ ne va bia ɖokui se o enu katae portable nye ŋutɔ menye portable gbegble ya fi ɖe nu katae magatsɔ portable gbegble hã ɖo gblɔ na Mawu ale yi wòle aɖewo le me akɔ ŋuti o haleluya abia se be ɖe vevesese manɔ eme oa hafi Mawu aɖɔ ye ɖoa Mawu hea to na etɔwo ɖe woƒe nu vɔ̃wo ta elabena elé fu nu vɔ̃ nenye be ewɔ nu vɔ̃ ya ko la kpɔ mɔ na Mawu be yeaxɔ kpo aɖe ekpoxɔxɔ ya evi xɔna kpoe alo vinɔwo lɔ̃ wo viwo vɔ woƒona woe ɖe lɔ̃ vietɔ le no namee ne ɖevia ke ɖua enya be ɖe menya fi wɔ ya o mele nunya mo gake be ne wòanya be ne yevuɖɔla wɔ nenema ekɔna asi ƒo ne vie alo be ne ɖevia ne nya be nu yi wɔm ele ame nyo Mawu nya be ehiã be naxɔ hehe ebe etɔ ɖe sia ɖe ɖe ena hehe eviawo esiwo lɔ̃ ta esiwo lɔ̃ wo ta ahe to na ɖe nu vɔ̃ siwo ne wɔ la ta elabena elé fu nu vɔ̃
Mawu tsɔ etɔwo de asi na woƒe futɔwo be ne yeato esia me aɖɔ wo ɖo. Ne amewo le agbe yi me ne va le egbea, wole teom ɖe anyi, wole fe ɖum le eŋuti o, wole tutuwom, wole duwom le ame domea, eye ŋukpe le wo ma, Mawue ɖe asi le wo ŋuti eye wole wɔwɔm nenema. Mate agblɔe hã be Mawu kɔ wo de asi na wo bena le yi woazã oa, na wɔe be nàgblɔ na ɖokuiwò be o fofonye ƒe aƒemea enu nyiwo li abe ale ye vi vuvu la vi dzaglã la wɔe. Israeltɔwo menyi aha o, womeɖuna aha o, gake eyi wòva yi dzaglã be yetɔ ne tsɔ yeƒe nuwo na wokɔ enea, edzo va yi zã wo yakayaka, enuwo katã vɔ, edɔ va le wum, megakpɔ ega aɖeke akɔ ɖu naneke o. Evɔ xexea mekpɔ nublanui na me. Míatɔ anexɔtɔwo be wɔmdɔgɔ le aɖu azã. Yebe dɔ le wɔm taŋgɔ, wo va wɔ dɔ, mesrɔ̃ dɔ aɖeke o. Ta nu yi wòate wɔe nye be ava yi nɔ nuɖuɖu nam ehawo. Israelvi ana nuɖuɖu ha. Womexɔe be ɖe, ok, eye wòzu be gbe ne dze gɔme ʋua ne be naneke mele esi oa, matsɔ nane na wò sia. Akɔ ya akɔ nɔ akudzɔme gbɔ, ne le tsia kua, mava atsɔ kpɔtɔea na wò, bena ate nɔ agbe ɖe esi. Egbe ne dze dɔgɔme, ne le tsi kua, maxe fe na wò. Ale yi ne ewɔ gea, eya meka mo. Ete nye be ne va yi na nuɖuɖu hawo, exɔ se be, ok, yate nuɖuɖu hawo be nuɖuɖu, vɔ woda ame ɖe ŋuti, be ne nɔ ŋuti dzɔ, hawo be nuɖuɖu ya lɔ nu kɔ, la yi na hawo. Biblia be eva le kaka va bia ɖokui, ke nyi le tsotsom o. Tafe le atse ɖo. Womegblɔna be enu na vi la megbe asiɖuɖɔa. Asi teti ma ɖu ɖe wogada ame ɖe ŋuti, be ne nɔ kpɔm, be makpɔ mɔ nu kɔ, aɖu ɖe asi o. Nu katã yo, Mawu wɔe ya, bena eƒe susu nate ŋu anyɔ. Xexea le tutum ɖe nu egbea, xexea le nane wɔm kpakpli o, bena nate ŋu dze si be yemele yebe ɖoƒe o, yemele afi yi ɖo la nɔ. Ele yi ɖo la nɔ, ame nenema ye le o, ne nate ŋu atrɔ kaba. Ɖekakpui ma, Biblia be etrɔ gbɔ va eɖokui me, eye wògblɔ na eɖokui be, o! Edɔwɔlawo le fofonye ƒe aƒe me zã. Enuɖuɖu ya mede wo dometɔ aɖeke kpɔ. Mlɔƒe mede wo dometɔ aɖeke kpɔ. Awu yi woadoa, mede wo dometɔ aɖeke kpɔ. Enyi me le afii, le ayi aɖum alea, matsitre, mazɔ, trɔ yi fofonye gbɔ, mava yi ɖe kuku nɛ, magblɔ nɛ be, fofo, meda vo ɖe Yehowa ŋu, eye mewɔ nu vɔ̃ ɖe wò hã ŋuti o. Meɖe kuku tseke. Vɔ nu ɖeka le menye be nyemegadze be nàyɔm be viwò hã o. Xɔm abe wo agbatedɔwɔlawo dometɔ ɖeka. Nu yi wòkɔ yie ma, eʋu wo me. Eye wòtrɔ yia, fofoa ƒu du va tui kple asi kɔ nɛ. Mekpɔ be yi fofo wɔ nenema kɔa, numɔ katã le yi. Nu yi wòɖo asi va, egblɔ katã na fofoa. Megagblɔ be, nɔvi vie gblɔ be Mawu nye nublanuikpɔla, enye amenuvela, ta le eƒe amenuveve kple nublanuikpɔkpɔ ta, atsɔ nye dzadawo ke eya ŋutɔ nya wo o. Ele be wo ŋutɔ nàgblɔ wo nɛ. Ne nègblɔ wo nɛa, ekema aɖɔ wo ɖo. Ebe ele yi aɖɔ wo ɖo eya ta ye eɖe mɔ be wò futɔwo nate wo ɖe anyi, wò futɔwo natu nu wo, bena nate ŋu anyɔ. Ɖe ne dzo dzesi nu yiwo me neto va yi, le yi me ne dze aglã ɖe Mawu ŋutia, ele mɔ kpɔm na wo, trɔ va ye gbɔ, aɖɔ wo ɖo. Ɖo to nu si gblɔ ge wole le teƒe ya. Le Yesaya ƒe agbalẽ, tabla 51 me, ebe le dɔmedzodzo ƒe nyanyra me,
Mở ra những cung ở đâu vì cái mà cho aman với mà vợ akponu blani nào Yehovah ye ble vado gade me mà gado beda se mau fa mo do no no po e wo no ko aba ma wa enlo we aba e wo aba de ne va ye le fufu ade ji sie ame ade kemele agbe ade kemele no kata yo ma wo do mo judo no no mo de si ne wo ndo si ne wo e ka fe zigede e fe gbogbo po no zigede ya ke yi jroa ye ko wo manele e ata e va da silenti o kankan aba ale yo jo le Israel du ko ama e yo no ngbegle o mde mounti bu kaka o va to legba ko va gbedo ko hama legba o va li legba de Yehovah fa gbedo ko hama o bo ke ma mo de fo e jo le gbedo ko hama je ba le gbedo ko aba kpuinu e ko se vere wa do je si e yo wa tro lo fo ji o me oh, fifi bo voya. Oh. Yemi. Eva doga e yo to de je go no ton wa o. O di si no fudem no. O di si no fudem no. Ma no no fofo no. No no va ko na vodopo. E ye ma va talenti o bia. E na nyoa ga bo oh fifi bo bozo. Oh. Fifi. Chane ni mo dogba da wa ni ma tendo na no. Só me agora le tito vai ni wati no do ni metem fo na do kinyo o fifia o ma dogbadao ni ma dogbadao ma khale biblia o ni ma khale biblia o ma tino do po de kao o de ko ni ma mla yan ma dona no ni hallelujah fifia ma po vo ni no vi e kumo die manala ro de yo anti Uvodopio man. Ebe ye ble. Yaga tso amwe mavo. Avenue. Eta. Abia to asiobe. Na kawuji. Na kawuni. Na blale ina le sisi la na mavu. Na wa dodo. Bena na ten azu. Donu nima. Donu veviema. Le fascine. Nye bena yego do le fima. Na te odo o die ma glo na ni Kristo to bere ni fufu ale ya ni afi e ni vo na me ko so do e go de ni ona bana ma bubu ha wazu Kristo to do no si ta ma gble mi la ni ma jiro kata e ko ma va fi va le rajim bo na se be ye be gba yu ye no vito fine enyu na bi dira va tutu zikpedi fine va plo ho me enyu nto eva po kasanku fine enyo akaya menye na ko ma o mele fa de mata luvo pa do yi wa gbenono e we ba me ade ya chonya mebe fo ya de ajogo be yi ma to e ba gbe na Yesu po le ajota le ya o cheta le ale ni bo luvo wa chonya me be yi wa chi abosan pasi me bo de tawo de ateva khefe ma le difua ma o ne venu banana plum le do fiuji na be ma do fiu na no aten adodo bana wa ten avo na zo ni ni na le pasi po wata na blonya re ka vere na ma afini ado bera
míedo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Fofo meda akpe nɔ. Le amenuveve gbogbo si nèna mí le ŋdɔya la ta. Le mɔnukpɔkpɔ yi nèna mí be míatsɔ mía ɖokuiwo aɖo ŋkume abe ale yi míele. Be wò ya nànyae be míeɖe mɔ na ye be yeaɖɔ mí ɖo, yeatrɔ tu mí te, trɔ tu wò dukɔ, trɔ tu viwo nyɔnuwo, trɔ tu viwo ŋutsuwo, ɖowo gɔme te. Aƒetɔ abe ale yi nèdo ŋugbe be yeatsɔ yeƒe gbɔgbɔ la ayɔ mía me, tsɔ wò gbɔgbɔ la ayɔ mía me, bena míate ŋu awɔ nu si nèdi be míawɔ la. Aƒetɔ, nèdzra fetu geɖe ɖi na mí, mèdi be wòato mía ŋuti o, ɖɔ mí ɖo, akpenɔ. Ɖe ɖokuiwò fia nɔvinye ŋutsu ɖe sia ɖe, ɖe ɖokuiwò fia nɔvi nyɔnu ɖe sia ɖe. Ame yi wòhiã be wòatrɔ tsɔ eƒe agbe na wò, ne wòatsɔe na wò. Ame aɖeke magado dzo le teƒe ya abe ale yi wole zɔ. Ame aɖeke mado dzo le teƒe ya eye Abosam agakpɔ emɔ le eƒe agbe me anɔ ya matsakam o. Akpenɔ le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.